Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda, duherereye Nyabugogo, akarere ni aka Nyarugenge, nk'ahazwi kwa Mutangana, ubwo abazunguzayi usanga bagose isoko rya Mutangana. Abakorera mu isoko kwa Mutangana bavuga yuko batabona abakiriya bitewe n'abazunguzayi bazunguza imbere yabo, bigatuma batabona abakiriya. Abakorera mu isoko mo imbere bavuga yuko bishyura imisoro, bakishyura ibitara bakoreraho, ariko bano bazunguzayi nta kintu na kimwe bishyura. Bityo rero bigatuma abakorera mu isoko mo imbere babura abakiriya bitewe nuko abazunguzayi baba bacuruje n'abo bakiriya. Abakorera mu isoko bavuga yuko inyanya enye bazigurisha amafaranga 200, ndetse abazunguzayi inyanya esheshatu bakazigurisha 200. Bityo rero bavuga yuko abakiriya bagurira hanze ntibajyemo imbere. Bavuga yuko ikiro cy'ibitunguru baba bagicuruza amafaranga inoti y'5, mu gihe abazunguzayi ibitunguru bingana n'akabasi baba babicuruza 5, wapima ugasanga harimo nk'ibiro nka 2. Abakorera mu isoko mo imbere bavuga yuko babuze amafaranga yo kwishyura ibitara kubera kubura abakiriya baza kubahahira, bitewe n'abazunguzayi birirwa bacuruza imbere yabo, abakiriya ntibinjire mu isoko. Niyo abakiriya binjiye mu isoko ubu usanga bavuga yuko hanze inyanya 6 zirimo zigura amafaranga 200, babahereza inyanya enye bakazanga, bagasohoka bakajya kugurira inyanya hanze. Bino rero bivuga yuko abantu bakorera mu isoko mo imbere nta mafaranga babona yo kugira ngo bishyure ibitara, babone n'amafaranga yo kwiteza imbere. Bamaye nk'urugero rwumvikana rufatika, ni mu gihe bavuga yuko ibintu by'inyanya byabuze, ibintu nka karoti byabuze, ibintu nka gaperi byabuze, ibintu nk'ibinyomoro byabuze, ariko abantu bazunguzayi ntibazi aho babikura. Ni mu gihe bafata karoti 10, 20 bakazidandika bakazishyira ku mushombo, karoti zigera kuri 20 bakazigurisha inote y'100, mu gihe mu isoko mo imbere karoti 20 ziba ziri kugura amafaranga 1000. Bino rero bigatuma abakiriya bigurira hanze ntibinjiremo imbere, ariko bano bakora mu isoko mo imbere bavuga yuko ibi ngibi bibabangamiye cyane. Bavuga yuko inyanya zabo zirinda zipfa zitarashira, kandi mbere bavuga yuko bacuruzaga ibintu byinshi cyane nabo bakiri abazunguzayi. Bamwe bavuga yuko babanje kuba abazunguzayi bakajya bakorera mu isoko hanze, leta ikabasaba kwinjira mu masoko mo imbere bagafata ibitara kugira ngo bazajye bacuruza. Ni mu gihe rero bavuga yuko cyangwa abakorera hano Nyabugogo bavuga yuko nibikomeza gutya abazunguzayi bakomeza kubatwara abakiriya, bizarangira bafunze bakisubirira mu buzunguzayi. Ni nyuma yuko abasekirite birukankanye umuzunguzayi akikubita muri kaburimbo akahita haburira ubuzima, bano basekirite bakahita batabwa muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo kwirukanka ku muntu akikubita hasi akahita haburira ubuzima, ndetse abasekirite ubu ngubu barafunze. Abakora mu isoko mo imbere bavuga yuko abazunguzayi noneho basigaye bakora nta nkomyi bafite, nta kibazo na kimwe bafite, kubera ko bazi yuko abasekirite babirukankanaga bafunze. Ni mu gihe n'abasigaye nabo baba bafite ubwoba bwo kwirukankana bano bazunguzayi, ariko ubuyobozi bw'akarere buvuga yuko bano bazunguzayi kubaca ntago ari ukubirukankana cyangwa ngo babirukankane kugera ubwo bahaburiye ubuzima, ahubwo bano bazunguzayi bakwiye gucika cyangwa bagaherezwa ibitara byo gucururizamo hano Nyabugogo, aho kugira ngo bazunguze imbere y'abacuruzi, ndetse usange abacuruzi bari kuri Karama ngo babuze abakiriya. Bityo rero ntabwo ubuyobozi bw'akarere kuba bwaraciye ubuzunguzayi ntabwo buvuze yuko abazunguzayi bapfa cyangwa bakubitwa, ahubwo bano bazunguzayi bajye bafatwa baganirizwe, bicazwe hasi, nimba nta gishoro bafite begere amashami aguza cyangwa aguriza abantu, hari banki zitanga inguzanyo, nibarangiza bahereze amafaranga binjire mu isoko mo imbere batangire gucuruza nk'abandi. Ntabwo batanze itegeko ryo kwirukana abazunguzayi bakabirukankana paka bahaburiye ubuzima, koko hari n'abazunguzayi barekarama kenshi cyane bavuga yuko bakubitwa kandi bahohoterwa, bakubitwa n'abasekirite bashinzwe kurwanya abazunguzayi. Bavuga yuko nta mafaranga babona yo kwinjira mu isoko mo imbere, kandi begereye n'amashami ya banki aguriza abantu, yanga kubaguriza bitewe n'uko nta ngwate bafite yo gutanga. Bityo rero bavuga yuko bafite imiryango itandukanye cyangwa bafite imiryango bakeneye guhahira, bataje ngo bazunguze hano mu isoko ntago babona amaronko cyangwa ntago babona iby'abana barya. Bavuga yuko hano Nyabugogo birirwa bazunguza bizengurukaho ariho bakura amaronko y'abana. Bavuga yuko rero iyo bicaye mu rugo usanga ntacyo kurya bafite,
bavuga yuko kugira ngo basabirize batege amaboko ku muhanda nka bano basabirizi bitwaza abana bakicara ku muhanda, ahubwo bazunguza bakabona amafaranga yo kwibeshaho. Gusa hano mu isoko ntago hariho kuzunguza. Bavuga yuko mu gihe bazafashwa bagaherezwa igishoro nabo bazacuruza nk'abandi. Aha turi ni mu karere ka Nyarugenge mu isoko rya Nyabugogo nk'ahazwi kwa Mutangana, niho twari twatembereye aho abazunguzayi bakorera. Impamvu twahaje ni umuzunguzayi wahapfiriye, abasekirite bamwirukankana birangira bamukubise hasi cyangwa anyiri akikubita hasi muri kaburimbo akahita haburira ubuzima. Niyo makuru yari atuzanye. Bano bazunguzayi bavuga yuko bano basekirite babambura bino byo kurya barangiza bakabishyira abagore babo bakabizunguza. Bavuga yuko n'abagore babo ari abazunguzayi. Ibi ngibi bafata baraza bakabibambura bakabishyira abagore babo bakabizunguza, aho bavuga yuko ngo bino ngo barabifata ngo bakabijyana ngo ku kagari ngo hehe. Ntago ari byo, barabifata ahubwo bakabishyira abagore babo. Aya niyo makuru twari tuje gufata kugira ngo tubabaze uko byagenze, kugira ngo uyu muzunguzayi bano basekirite bamwirukankeho kugira ngo apfe. Basobanura yuko hari mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba, ubona yuko harimo abakiriya benshi cyane, dore ko uyu mugore bari bamwibasiye kuva mu gitondo. Bari bamwatse amafaranga angana n'igihumbi kugira ngo bamwemerere kuzunguza hano mu isoko nta kibazo afite. Bavuga yuko batanga ruswa bakihereza bano basekirite kugira ngo bazunguze hano mu isoko. Rero uyu mugore bari bamwikomye, yari yabimye amafaranga inote y'igihumbi. Noneho kuzana ibicuruzwa byiwe barangije, uyu mugore abizingazingira mu mufuka, arirukanka bashaka kubimwambara, dore ko yari yarenze n'isoko yerekera mu Gasyata. Nibwo kwikubita hasi rero birangira haburiye ubuzima. Uyu rero nyakwigendera afite umuryango w'abana 3 ndetse afite n'umugabo, uretse ko umugabo we nawe akora akazi k'igikarani hano Nyabugogo. Ni mu gihe umugabo yaje kurwana na bano basekirite, birangira nawe bamufashe bamushyira ku ruhande. Abasekirite rero birangira batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha bakurikiranwe icyaha cyo guhohotera umugore, bakamwirukankana paka yikubise hasi. Byari bivuye ku kibazo cy'ubuzunguzayi, kubera ko iyo yavuye mu isoko yagiye ntago aba akiri kuzunguza, ahubwo uru ni urugomo bakoze. Niyo mpamvu batawe muri yombi.